umva ikirunga kirarutse mwihera ijisho namwe muri kilometero kimwe kiraba kigeze mu mujyi wa Goma mudusabira aho turi kiramuka kigeze i Goma umva kirahatwika kirihuza na gaze metane ng'umushimiste murumva ibiratkurikira CO2 iraturimbura twese mana udusabire umva turahiye pe kirigenda ku muvuduko uteye ubwoba mwitegereze neza aho cyahere hazimye ariko mugende mureba hari akantu kagenda imbere kagenda kakiyoboye mwese muri uko kimeze ubona iki kirere muri usage kimirenge yegereye Kongo imeze abaturage batangiye no kuva mu byabo ubu rero nta wamenya ariko muri kilometero imwe kirabageze mu mujyi wa Goma neza niba mubibona neza kiri kugenda ku muvuduko uteye ubwoba ni Imana yonyine ishobora kugira ikikora mwihera ijisho namwe mubirebe rwose kandi nda gahunda gifite cyo kuvuga ngo kirazima uretse Imana yonyine nishobora kuvuga ati kirahagaze wagira ngo ni umujyi urimo waka mu byukuri ariko si umujyi ahubwo ni ikirunga ubu rero barabihanuye ariko ubu ndabona bishizwe mu bikorwa